大家平安，jauh-jauh tu suaka jam-jaman nama katinana sudivat. Saka tu suaka jam-jaman naurita sopuina kaina cemas imazai tua Timothy. Asang-asang imazai tua dosa sulatan imazai tua aro kayang pacuta puru kato lima kayang. 提摩太前书2章8到15节。鳌拜manasika namaya tusu aku kina salinga a waalaalay no inu anga ini ka kemina mali-mali ini ka kiraribuan ula nama cingki ya kinemeneman anu inuri-nuri au namaya uta a vavaya-vayan ula kipau-pau ringau sa kawa tua pacen-cen ini ka na seminia sikuda apaka kuda-kuda arawa serta uval sikuda kirarang tua ki tua ata tua pazangara kawa ula izwa nangwa sikudan ana sejalep tua kini pasemaraban tua namasaru wanga ta cemas vavayan nangwa kituro ini ka rukai saka na mitai tekuan ini ka kena selain tua temuro vavayan kumali kicapi la palava ketua alai nangwa eletep sakamaya ayaken ayatua sinisanga setiatang mati noa cemas sana atinti iwa au ini kati atang rinigil mavana zwa vavayana rinigil sa pasariwanga toa pineneta kakudan noa cemas lakwa vavayan no na kipapau ringau saka na rumuus toa saruan ta kiliwak ta ciningkian ki mapasiling amasa pinualakan aichu kainua cemas sinivici kimazai toa提摩太前书的2章8节到15节。在各地方的聚会，我希望男人祷告，虔诚的举手来祷告，不发怒，不争论。我也希望女人穿戴朴素大方的衣饰，不要以奇异的发型、金饰珠宝或高价的衣裳为装饰，要有好行为，跟自己所表白的信仰相称。女人要默默地学习，事事谦卑。我不准女人教导人或管辖男人，他们要沉默，因为上帝先造亚当，然后夏娃。被诱惑的不是亚当，而是女人。她被诱惑，违背了上帝的法律。但是女人若安分守己，持守信心，爱心圣洁，就会因生儿育女而得救。Aicu kainua cemas sinivici kimazai toa Timothy dosa sulatan. Tu suaka jam-jaman sini putarwan tianki 合宜的行为呀，合宜的行为。读这段经文会让人立刻想到妇女当时在教会的地位和角色。许多人接着会以现今的妇女地位做类比，并与心中浮现不解，甚至不满。我们读圣经时应避免先入为主。以下有几点值得注意。首先，人会受到生长所在的文化思想影响。保罗受犹太律法熏陶，也在希腊文化思想教育下成长。他的生活行为、思考范畴，当然会反映当时人们的观念和认知。在犹太社会和文化中，妇女的地位是相当卑微的。例如，计算人数时，女性不被计算在内。旧约创世纪1到3章关于人类受创造、堕落犯罪的经文，直指女性是后造和先被诱惑的。
新约中保罗也是如此认知。其实这与汉人文化中汉字里你不熟的词语常与负面意义，如望、肩、肚、腰连结一样，都反映出过往父系社会对女性的宰制。再者，经文所写往往有特定的事情与对象。保罗写这封信是针对以弗教会发生的问题，教导提摩太如何处置，希望信徒秉持信仰，遵守规矩，维持教会秩序，免得基督信仰的名声受到负评。所以从整份书信来看，可发现当时以弗所教会必定发生许多与妇女有关的问题，包括有些妇女过度追求外在打扮装饰，有些妇女喜欢说长道短，专管闲事，有些寡妇可能因为在言行上逾越了界限而被人议论，所以保罗才会在信中针对妇女的衣着、言行举止等提出教导的规范。时至今日，我们对信徒来做礼拜，也是会针对衣着予以提醒，例如勿穿着随便，不穿过于暴露的服装，不穿拖鞋等。保罗对当时基督徒的生活伦理道德之要求，比一般社会的伦理道德标准还要高。这也是我们常常强调的，成为上帝的子民应注意过圣洁的信仰生活。因为耶稣基督救赎的恩典将我们重价赎回，我们当用敬虔的心、美好的生活样式做见证。那么这段经文对今天的我们提供怎样的信息？就是不论男女都不应再被僵化的性别刻板印象辖制了。保罗说要有好行为跟自己所表白的信仰相称，在10节。这句经文可作为我们遵行的通则，没有性别之分。在保罗传扬福音的事工上，妇女也扮演重要角色。教会若存在性别歧视，只会削弱一半同性者的服事恩典。在基督里，男人、女人都是耶稣的肢体，也都合一成为一体了。Ayah sini turu tanuti latina na paenat sakatut soa kajamajamana sini pakinum tanuti。性别是上帝创造生命时赋予的，何来歧视？在教会生活中，有哪些事工是应区分性别而不周延的呢？性别是上帝创造生命时赋予的，何来歧视？在教会生活中，有哪些事工是应区分性别而不周延的呢？Tutso kajamanan na sini pabupicu sini pakelan tian tina pada zakat tian wa cemat datina na kemelang ayakana pasemarau pabupicu tian uti saka kai nuri。 创造的主宰，感谢你开启我的眼目，让我看见性别虽有差异却无优劣。惟愿弟兄姐妹能用良好行为来为主做见证。求你悦纳，奉主耶稣基督的名祷告，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama katina na kituru nama katina pasun to kai no cemas da nama katina na pasusu sakana makaitina na sejam to mana kiriva kena cemas saya kena pabubicu apa semarau jangan kina mapolat taja pingan